ore naa peebaiki saa 4 aipang'ua te Kajiado nalotu natum accident engari nedanya tire basari tire bus back left forward right. Jesus Christ. They burst in a fraction. Both of them. They burst in a fraction of 10 minutes. Pa kedar. Najo arangurugi. Najo konja nangsilik. Ni roll engari. I roll. Omerubu weta kandola merata kataka. The only thing natadowuo tina gari alotu orbaribara na Bible lai. What? Paake nepone Bible torbaribara netu engari nemekure nemeyiolo ajo ngai natii neji orpastai amu nena Bible orpastai otii neponu irmurran oota probox naing'or ake nagira apa aibleed enewuei niing'or ake nejo this guy is dead etu ele tung'ani maape aing'or irpolisi kake nilikuwa nasikia vizuri amu nanu ako unconscious. Ining'ita ake kwa umbali. Atejo na aikonji enkeju ena keju right naning ajo itu egila. Naitoki ajo straight and left itu egila. Najo aikonji ena ina naning ajo meidomunye. Najo aikonji ena nkai atatene ibung'a engari. Najo kaisa naatigile. Kaka already ara 4 fractures. Vertebrae number 6, vertebrae number 7 and collarbone. Na kichwa ina bleed. Inagira na lukunya bleed. Nelotu taata destiny helper. Ehomoita taa Jankayo amu etejo mikimbung'i iyiok. Nejo ake yiolo. Oye, nemewosh esimu? Neponu engari naata ntasati are. Ore kuna tasati are, ore nabo egira ninye alo address ng'otonye eshomo. Niaku inkilani eloito apik aya mochari amu kekenyu etabari ole ng'otonye. Ntasat naji Rose from Kajiado naa emalimui sii. Lucky enough kayiolo. Nejo adou? Nejo adou. Nejo lazima huyu ni mchungaji. Nelo adumu Bible neyau neishir entasat oleng. Nikidol ake nejo. Nejo ore ena nkai second nadou tengari naa kara nanu orkastomai lenye oleng. Nejo entasat mee. Niteru aomonoki. Neiteru entasat Rose agel kun tinewuei nejoki Enkai mee ake amu etareto yiok ele tung'ani oleng. You cannot die. Ainining'ito ake. That is a destiny helper. My destiny because helper. Those are powerful prayers. Because wewe huwezi omba sasa. Kanyo nanu kagira kainining kake meeta najo. Nelotu ake naajoki ketoni nchu najoki neponu nedung' engari safety belt amu ibung'a nedung' mayiolo apa ajo kanyio orpanga oota nena tasati nedung' engari safety belt. Kaomon ilarikok lang. Mejalisha ajo kai apa kimunye Enkai piitii ewuei nitii. Nekiyanyit intae oleng. Nekinyorr intae oleng. Naa Enkai nikimbung'a piitii ewuei nitii taata. Yes. Naa Enkai nikimitu. Ore entoki nias sidai nisho Enkai mikitomitu ilo asar. Naa kaomon ake ajoki emaibung'a nkera ang' despite ajo kaining'ua kang'ae koliai miking'orr nena. Mataret amu miyiolo ajo ore igira iyie adou miyiolo ajo kang'ae nang'are telada eloito shumata. Naa indim atejo adou ore olapa tung'ani litanyiret ninye likincho funguo liroroyie enkae kasi piidou. Happy New Year. I am so happy I'm back. Aimisa ntae tenkop olapa le 6. Ashomo apa ang' atamayiana Enkai eshumata. Nang'as alo aas ina nkae ramatare olainining'oni kake atushukunye nikincho Enkai enashe naishoo yiok enkishui. Supeet Show, inspiring lives. Olaing'urani le Supeet Show supa oleng enenkolong etaata. Happy New Year. I am so happy I'm back. Aimisa ntae tenkop olapa le 6. Ashomo apa ang' atamayiana Enkai eshumata.
Nangasa lara maas nangai ramatare olainining'oni kake atushukunye nikincho Enkai enashe naisho yiok enkishui agira airoroki tepooki wueji nigira atumie yiok itii nkauntini napaasha tiatua olosho le Kenya, itumito yiok itii diaspora, iltung'anak otumito yiok tooloshon opaasha, Tanzania, itumito yiok te Zambia, Zimbabwe, US, amu adolta ajo ore tenadol te YouTube watu wengi wanatupata from outside Kenya. Neeku agira aitoomon oleng ena rishata sidai oleng nashipa ata ntokitin sidan naitobiraka testimonies mbaa naidima Enkai ataasa. Ore oshiake tena kipindi naa kayaki shakenisho napaasha oltung'anak oota mbaa naitaasa Enkai. Payieu naaliki ajoki hakuna jambo ambalo haliwezekani, meeta entoki nimidimayu Enkai, naa ore Enkai kedumu tenterit kibelekeny enkatitin oltung'anak. Naa ore ena rishata enkata nitii naa enkata osina, enkata emion, kake ayieu naajoki it will not be like that forever. Keyoki ake akenyu tiatua enkishui ino. Naa kashipa taata amu kiata ajo mentor oltung'ani oleng otaa emayianata tenkishui ai, nikinoto apa te event Esmala apa kiata tidie wueji tooloodokilani, neponu clerk of the county assembly, neponu airorie nkera, and I was really moved. Naa keeta shakenisho sapuk oleng director le office speaker neeku le county ya Kajiado, such a privilege olaing'urani. Agira sii ajo olainining'oni amu atii oshi taata paran olaing'urani le Mary Supeet show. Neeku aata taata tenewueji naa kelo ake introduce himself, olaing'urani lai, naa kayiolo ajo ore eimu journey enye, safari enye maisha, shakenisho mbaa naitaasa Enkai, naa kayiolo ajo kelo sininye enkishui ino aibelekenya. Subscribe to my YouTube channel, support us by the way, ng'oru namba ine support us. I have camera people that I'm supposed to pay, I have a studio, I have editors, olainining'oni support oyo naa kimayian Enkai oleng. Kaji nanu Mary Supeet eneleshao aka nayau osim. Karibu sana erishata nikijo ene Mary Supeet show. Karibu oleng dad. Ashe my daughter. Yiolo ajo ita mental life. Ashe. And I'm so happy. Ashe oleng. Ore apa pilotu enkop ang, nirorie yiok, nirorie nkera. Nirorie oshiake oleng kirotet. Nening oleng. Naning sinanu gira airorie nkera. I was really moved. Ashe. Karibu oleng atua erishata Mary Supeet show. Igira aliki olainining'oni ajo kiji ng'ae. Yes. Naa keji easisho ira ng'ae. Yes, karibu sana. Ashe oleng mam. Mary Supeet ita emayianata torkumok ata te yiok. Yes. Ore apa peekiponu enkop inyi loodokilani nikitodua mbaa sapukin niasita tenkaraki nkera ang. Nekiomon Enkai mikincho erishata sidai. Amen. Amu taa ewang'an toonkera nisul toontoyie. Yes. Amu ore apa kitii natumo natishipakino oleng. Ore toonkarn ainei naa kaaji Sayanka Kisipan. Kakaata baptismal name najo Benson, kake kunda arn are anyor oleng. Kunda Kimaasai. Wow. Naaku nija aji, naing'ua olosho lorkaputiei. Orkaputiei. Kanyo mimi nafikiria Nkarakangere. Aing'ua olosho lorkaputiei. Naasisho te Kajiado County Assembly tenkopis e speaker. Ore te pookin kaata a long history, kaata lomon kumok oleng. Yes. Kake ang'as alimu irkuti kuhusu enkisuma ai and background. Yes. Ore enedukuya aitubuluaki nanu torkuak lormaasai. Metaa homo show. Nalo airitisho, nalo ntare, nalo nkishu, nalo lasho. Naton enaa enkayioni, naitubuluni, naim procedures, naim oloshiake kerreti pookin lemurati yiok lormaasai. Niaku naitoki aaku ainepu enanapa nanu papa. Ore my dad passed on 2018 at the age of 91. Ornyangusi. Almost Ornyangusi. Kake orkololiki, kake esujita irkulie tasati botorok. Niaku naa is a man of old age. Niaku aiko nejia. Ahomo apa school naji Mararo Primary, ninye aiterua. Aiterua 1989. Surprisingly, tenijo aiken ilarin naa kepaasha amu ore paalo sukuul
nikitoni 1999 1991 1992 nikiendelea nija kake tona nalo TV le anapoito iltung'anak ore pee abaiki somewhere amu ore duo apa enkang niking'ua naa ua enkang apa nashal oleng nalotu nanu etii apa abori oleng in my mother's house nikira yiok 9 out of 9 naa ntoyie 7 Paira you among the last. I'm the firstborn. Oh, firstborn. I'm the firstborn. Niki naro ye mutu. Tona naro ye poke. Nito boys wakakuja. Nibo natu miracle boys, miracle twins. 2 boys. Ishirenda sara jogi nai. Nyagi jogi rupili. Ore surprisingly, there was a time na iwage introduction nilimuni ajora yengai kaingwa tolimula lashara linono. Ore na bolo naju kanyor hinan we maro lalashi. And I pray God to have a brother. Now mona ngai baisho lalashara. So hiyo ilikuwa maombi yako. Ni yako miracle na tenano. Ore biako my academic journey. I arona the class nabo. In fact, I didn't want to know amoyu at class 3. Natom horrible life. Yeah. Namoyu the class 3. Naton for 1 year to law school. Naitoki ashukunye back class 4. Ore at class 5 or 6 natom problem ongonyek. Niaku madolisho. We Kaing'oraki mbao ninyala nashuko neponu apa project naji Compassion naponu ai assist Compassion International. Wow. Na assist Compassion at class 5 6 7 and 8 ora yepike by class 8 nedungo muradi nikindipa o my sister class 8 nejina kangai nana lo school neji njenditelo nano ore nabolo but ore marshugo peno kidogo arajewa hapa na nwati class 6 iruga bangai najewa ati class 6 na mpaka sai tare dangai ole ngore bele na tiro class 8 afu beke de class 8 nelo nendi tamu amera iropiani mera na ropiani ne do ngai nele ndito January February orati end of February that is 2000 no 1996 97 97 February end of February na lo le kaita sare ne kwagira irangisho na jogi kanyo bide una kisho na jogi homoya ba school ka gero na no school fees ne ngoru armalimu yojo le limbaso la armalimu la yaba ne la ngoru or kejoda high school quite unfortunate ituagetu kanyo mpaka sai mikiyiolo ajo kanyo pitu kiporie jodo naima oleng naipotokini apa one of the school te naipotokini apa school te Nakuru kake itu atumoki ashomo finally nalotu alo private school naji Athi River no sokoni ake kejo ore duo apa oltung'ani lolo ina school neme oltung'ani sidai sokoni kejo school lo sokoni lakini wewe ulikuwa unaomba Mungu gira ajoja kai nalo school haina lo school nelotu ake lo tasata apa ke lo tejo palo kejuodo nishoro mpisai naariki school ore palo najo principal emetisi iltung'anak sidan nako najo principal kanyo peyeu ena school miata iltung'anak linyo sumate anda principal anakudis kanyo peyeu ena school amu kakumok marks I did so well the class 8 yes najo kanyo pilotu ena school najoki ninye naing'urakaki nejo okay kake tenidemayu ng'oru enkai school one day December nalotu atum oldakitari Olekerei. He was a teacher by then apart from LCU te Mashuru Secondary nikipuo interCU conference te Matasia amu kira yieu apa pioneers oiterutua interCU conference te Kajiado district. Wow. Then we work now tenebo lo play the current bishop play. Yes. Lawrence Mbelati and a friend of mine Loto Pisia who is now the bishop of Bible Church in Kajiado. Those are the guys we were nilangana kapaki boita. Yes.
Nikiindip ore nabo olong kitii teipa naajoki ormalimui ojo lekerei kaa sukuul ing'ua najoki aing'ua sukuul naji Athirifa Academy nejo kasa nikiwa ina sukuul secondary najoki ninye apa shomo paa kajoki ira iyie oliai najoki ara olorkaputi naing'ua Maro nejo she aing'ua sinanu kilo so kira apa iltung'anak lewuei nebo kake mikiyioloro yes you know kerei neyau enkai kerei ena my destiny helper wow amu ore kwanza enda sukuul natii naa ka high school fees needa private naajoki shomo taisere tenikindip CU tenikindip ena conference umashuru hivyo tu nejia ake naajoki umashuru neton nalo mashuru nemeeta naa entoki nalo ayau te sukuul amu inkilani enapa ake naishopo ninche ake aata niaku meeta entoki naji shomo ayau osanduku olotii ai maata apa nanu osanduku paalo sukuul piilaki orkiti bene ake linapie nena kilani niata nidipayu nekenyu ore peeboli sukuul nalo Mashuru secondary school ore paalo nalo ainepu ormalimui ojo Lekoin who is now a current principal in a certain school na tenaalo Kajiado West naajoki taata I still remember kadamu aitobiraki paalo amu kewan nanu homo aing'uraki sukuul naa meetai engarri najing'i unatembea ilo toonkejek tormaroro mpaka Mashuru Maroro toonkejek mpaka Mashuru we ni mbali sana nalo ore paabaya school nainepu ormalimui amu ninye apa deputy ore kerei naa sii patron naajoki taata ormalimui kanyio eewuo aing'oru najoki sukuul nanu eewuo aing'oru je sukuul kai apa itii academy kang'ae nikitoriko amu kibaya apa ina sukuul oleng kegol oleng kibaya amu me sukuul oltung'anak oima sukuul ormointi naa kejing ake oltung'ani laata 100 meeta oltung'ani lemelo oltung'ani oota 100 months naa keji sukuul na ketii discipline sapuk oleng then from there naajoki taata ele malimui pakamayie ira ole kanisa najoki kanyoo nejo you speak with confidence iro oleng iyata confidence najoki ara nanu ole kanisa naajoki wow shomo naa nilotu taisere najoki mekure nanu eeta enalo amu ore nye kwanza enashuko meeta enashuko alo amu aidipa naa atupuku naajoki paa milo ainyang'u uniform najoki maata uniform kuna kaata kuna apa ena sukuul naajoki ni sawa naiki ormalimui sukuul nejia ake nitu aikilikuan school fees nikitoni ore pee I catch up nikinteru naa yiok aas esiai enkai te sukuul amu kira naa apa kilali kiorok nikiendelea ore nabo olong naipotuo lekerei naajoki ama mishukitoi iltung'anak kailo najoki meeta nejo tapala amu kayiolo orkansolai fulani kaing'uraa enaa kisho yiok basari ore sinye my mother inakata nyokita ake sininye nirriu enkiti toki nanoto nitokini apuo airorie lapa tung'anak oji le compassion naapiki ake enkiti niaki erauni ake duo nkuti pisai kake mati muradi keji ake duo matanap nija nanu kuna apa survive naa kelotu neji kelo oltung'ani nelo aing'oru basari naapikakini kake eewuo erishata naa ore paabaiki form 3 negolu maisha amu edropa naa yiok inakata ina muradi pipi meure enapa naji matanap iltung'anak nibidi naa paaton kang'ae naatejo Enkai taretaki ninye yiok Enkai natum basaris na accept irmalimuni omaidipa form 4 ore pikindip form 4 naidim nanu nidim my sister nikiponu naa that's 2000 nikiponu naa aponu atoni tiang ore adamu ore paalotu ang naton ake 1 week nejo oltasat paidor ala nkang'ai nanu o my mother naa ore entoki nataase ketii apa iltung'anak oyieu neyau oloiboni ang netii naa iltung'anak lemeyieu neyauni naa yiok mama lino nemayieu naa neyauni neji ore naa enikingo maitelelia ena toki ore iltung'anak lemeyieu ninche neipang ore looyieu netoni niaku entoki naa eyiunata so naidor nanu ore paidor
mikiata tendari nikindurrie mikiata enkiteng nikindurrie nikipuo aomonu enkiteng nabo nalepo te my cousin kake reshata bongishu mwarara ai kidurri ake duo nepuoi ashet ong'ota noolong nesheti ake duo nekarri ekishomi enkang nekarri ewuei nerragi noolong inkera ai it was really bad karorrono apa oleng kake ore sidano kiyiolo naa ajo kang'ae kigira esiai ore my mother inakata etajeuwua ake sininye ore kuna kera naboitare etayiolito Enkai amu ntoyie botorok nikiendelea nelotu naa enkata netaa inyaaka opportunity alotu peepuoi college nelotu ake enapa scenario njo entito elo peeton orkijanai nedumu nelotu likae friend lang oji Daniel Parson enyokita sinye nana shenu enyokita oleng itu aikata give up ata licha ya mambo duo mbaa kumok naimayie amu aimayie ake sinye challenges amu ore etii form 2 ne pass koko naa ninye apa naata so neshukunye naa alotu enkang nikiendelea ning'urakini Masai technical nelo aas secretarial neendelea ore etii middle of first year natum teachers college ishomo aing'oru openy etu aing'oru kahomo ake nai-apply kira kumok ore entoki enking'asia netum iltung'anak ong'uan the same time ore kulo tung'anak pokira ong'uan naa my friends naa ekira hopeless pokira ong'uan ilaisinak orok yani keji kang'ae naing'uraka kuna kera olaisinak college kang'ae neji Enkai neponu mpala nikipuo adamu olikae shore lai la principal taata ojo le Kisironde etii apa sinye likae oji Ole Seketian etii likae oji Francis Seyianoi Onano nikiaku naa 4 na yiok ake tina area pookin omaroro then ohomo teachers college meetai kulie kera nadamu ele tung'ani oji Kisironde ore sinye mama lenye naa she's a prayerful woman keomon ng'otonye oleng nikiponu ore enolong nikiponu apuo school mikiyiolo nye Nairobi neretaki yiok Enkai neyau yiok ematatu mpaka stage nikiponu aipang nikipuo Eldoret neloito nye Kaimosi neloito na Ntampai teachers college ore taa mama yangu peekibaiki ina rishata orgoti obo king'ar welele najoki ore naa amu etaa yiolo loito wayiele goti amu kaendelea nanu kalo nanu nikipuo neret yiok Enkai ore entoki enking'asia naa miracle impisai nikinoto amu ore nanu naa kishomo ake ore pikitum ena admission nikipuo aomon Enkai olikae pastai lonchore lai apa sininye oji Joseph nikipuo atoni nikiomon ake Enkai nikiponu nejo maing'oru nkuti friends contribution neponu iltung'anak they contributed 17,000 so ninje school fees ninje shopping nje kila kitu ninje fare kake supat Enkai nikipuo school neret yiok Enkai natum destiny helpers laatareto meetai entoki natimiraki tiang amu metii yani zero nikitoni ore peekindip teachers college finally ukamaliza by the way ore ati teachers college kaiguran apa oleng volleyball ore the first day palo college naa ng'amu nanu enteam volleyball niaku ore namo enakop olumbwa kitii naa keyai games ena priority niaku maata nanu entoki naashuki nemalo ainyang'u blue band nemainyang'u emukate nemainyang'u ormayai amu ore sports men and women naa kiteki care niaku naa maata nanu shida atijing'e entim niakeji ake kishomo nyoo niaku maata naa nanu problem te school then ore sii apa ena school naa keshet esidai ore teninyang'u orangi le 20 bob nintumia ntaa musima because the school is well built keshet aitobiraki etii olaama atua etii enkare atua nikinchori pooki toki niaku Enkai naageluni mataa council secretary ya college sasa hapo utapata kaki basi neeku ore musho olapa nishori nje yiok nkuti tokitin nemeeta irkulikae niaku maomonu fare nalotunye nemaomonu chochote nayieu naitoki aaku chairman le Christian Union naaku organizing secretary lenkai
business club nikinterutua irmaasai. Yes. Amu kira apa yiok le Kajiado 2 nikira le Narok 3 nikintau entoki naji business club nikiyau kulie oreren nikiaku naa kumok neeku mikinyamal. Yeah. Neret yiok enkai nikindip teachers college. Ore pikindip teachers college naidip 2004 August nashukunye alotu ang nadamu ajo ore nanu mpisai natushukunye alotu ang naa naatelekutua te school fees naisho principal 5k. Wow. Nalotu ainyiang'u ntare uni. Amu keisidan impisai inakata. Pii nalotu ainyiang'u ntare uni. Ninche nanu ntare naiterua apik emuatata. Wow. Ore paa ainyiang'u kuna kerra ainei uni nemeeta ormeregesh. Netoni. Neeku olneiba laajoki kayieu naaji ormeregesh amu kaata nkuti kerra natii ang'. Wow. Nikitoni nejia. Ore kitii ina process. Ore 2004 December adamu oshiake ajo 19th naoshokini esimu kewarie oltasat oji Ole Sankori 2004 December 19th naoshoki naajoki shomo Jogo House shomo todumu empalai ino natii. Wow. That is nejia nanu kuna paatum employment. Itu alo enetii olikae tung'ani, itu alo aing'oru, ketoosho ake oltasat esimu nalo enetii Jogo House B amu ninye apa inakata etii Saitoti nalo ainepu oltasat oji Ole Tanchu loormatapatu. Basi naajoki kang'ae kisiuwa najoki Mheshimiwa Sankori nejo iyie naaji olotu aya empalai shomo mpotu ena palai TSC ore piindip nikiyaki nalo aiput employment form. Wow. Ore paidip aiputa nalotu enetii Ole Tanchu najoki nena empalai naajoki kaa sukuul iyieu nilo najoki maata sukuul nemalo bara metaa Kajiado district. Yes. Najoki kaitaaniki najoki papa injoki akeyie nanu sukuul. Neibung'aki naapikaki Laimerror. Enkai naaduo eniyieu nikiya ewueji sidai naaya Laimerror. Ore ena sukuul naji Laimerror naiteru 3rd of May. Tarehe 5 mwezi wa kwanza 2005. Nalo sukuul posting nalo aireport alamita apa enkop ang' oleng nikiendelea apuo aisum inkera ormaasai nikipuo atum ormalimuni sidan nikiendi sukuul adamu enkolong naa ore ina sukuul mpaka enkang' ang' naa around 60 kilometers. Teneme 60 ake 70. Do you know ore piikiendi sukuul nemaiteru atiaki headmaster maata mpisai nalo toonkejek ang'. Alo toonkejek 12 good hours. Naipang'u 5 in the evening nalo abaya 5 in the morning. Peemeeku kajoki ake oltung'ani nchooki nalo huku nataka kuomba mayieu ana naomonisho. Ore peekishukunye sukuul kitabolo na iba apa headmaster oleng oji Ole Ntoote naajoki miingil aikata aiko nejia. Good enough or along the way amu kitoni apa yiok 3 months mikiata salary naisaidia nikiendelea. Ore 205 I was the best teacher te Kajiado district. Wow. Narik te subject naji JC and CRE. Na inakata apa aiterua aishake Professor Ongeri enkaina. Wow. Te Ngong Stadium being the best teacher. Wow. Nikitoni 205 ore 205 to 6 nikintoki aishake Saitoti enkaina. I was being also the best teacher te subject ainei. Ore 208 the same 209 ore na 209 niteru mbae neye belekenya. By the way 209 ore 207 I married in December. You married? Yes. Wow, beautiful. 207 ore taa 207 paayamisho naayam enkerai naidipa form 4 nara nanu a professional nara ormalimui kake A professional sinye. No, form 4 kidipa. Keshomo ake college first year. Yes. Naya etii college nalo aisum. Wow. Ore enapa tito naang'arieki ina nashukunye alotu aisum etapala naa meure tentoki naisumita etalaikine aidipa school nashukunye aisum second year neshuko etotona 2 years tiang' meeta enetii. Wow. Nalo aisum as the secretarial omidipa
naisum enasujita ina naisuj enasujita sinyina naisum to the last born ngera pookin my mom and the last born na kuna boys ore na sukul nalo naya kuna ayiok tenalo transfer naya nkayiok tenalo ewuei nalo naya nkayiok omidipa nemero lemetii esiai tanakata the two boys etii esiai entito nabaki nemetii esiai ore nena kulie pookin niasisho by the grace of God tempirisa Enkai ore 2009 neing'or ake ministry nejo ore ele tung'ani promote naipromote mataa head teacher from uliingia 204 neeku totona larin 5 wow ore naitai head teacher kake eton nanu aku deputy that was very fast sure eton nanu aku senior teacher netu aku deputy kata ake head teacher wow because of the performance nala aku head teacher 2009 2010 2011 yes ore ena sukul nahomo apa sukul natii abori ne raise we top the district sukul apa naji esarunoto ore pee kinchinda nias Enkai oleng nelotu oleng mama ore egira aitau speech enye nejoki diyo kajo kintasasa iltung'anak oas esiai sidai nejoki oldioi ekimpromote nejo ore Jumatatu mayieu inepu ena ayioni etii sukul entipik office pee ijing office ngai nailep yes then from there naitauni ena head teacher napiki metaa program officer Kinyawa division wow program officer education yes nara indasheki sukul kumok yes ormalimuni kumok then ore from there ne kake magira abjengo na position metii upingamizi ore nye paishore na palai neponu kule kaya lashara nejo impromote Enkayioni kiti menare peeti office nyo ilikuwa ikaenda era nana the scenarios kake supa na Yesu ya motonywa na office ore at office naton 2011 office ore the first time balo nanu education office nala inepu nkera 5 akor Maasai napoito teachers colleges and na kanyor nanu kata passion kata zeal ore peepuo advert etii apa oltasat ojo le Kaparita mama naji Kota nekimpanga apuo aing'oru nkera the first batch 2012 nipuopuo aipang aing'oru nkera ore 2012 nikiya nkera 42 wow 2013 nikiya nkera 52 2014 niaya zaidi kaka ijangai na kaipang adama enkata nahomo Eldoret Tambai Teachers College enapa natii naya nkera napishana naya Kilimambogo Teachers ore taata apa inakata ora principal Kilimambogo Teachers na olchore lai patron lai le business club ore oloti Tambach na patron lai le CU yes ore oloti Kigari na head of department le science niaku na kawosh ake nanu kuna colleges najokini yau nkera ata itu epuo aas interview nepuo direct wow tamna bolo najokini meitu akata yiok dol Mbale college naishoori pesho kayieu kuna palani loyie ayau kefek netimira oltasat inkishu paa kepuoi ajoki melo ina kerai college amu mesipa itu akata edoli ajoki ore eninko entorik ake ntae enkerai sukuul ore pianyi nishukunye nyamarashuko ntae mpisai inyi naiteru nanu aisaidia nkera ormaasai menoto secondaries meshomo good sukuuluni sidan nepuo college sidan nepuo medical nepuo university kadumunye nanu tiang nalo mpaka Nairobi narik enkerai mpaka nikitum ina sukuul paa kelo Enkai ake gira anyu mikitalaa Enkai ake amu ore naa nanu entoki oshi naitanyamalita mayieu nenyamalu nkera ang' ena vile apa nanu natanyamala mayieu sii nadol enkerai ormaasai naima neton ore naa 2014 April niteru naaduo ole Daudi asisho nelotu devolution niki-apply siaitin ore nabo olong' atonita te office ahomo interview naidip edipu apa panel natii speakers emerita oltung'ani ojo Liosoi
And also he is a perfectionist. Yes. Oltung'ani naa serious tesiai. Ni interview with a panel of 7 people. Then on 4th, on 26 March. Now you need to at the office. Natuma call at around 3. Na joini itasa pa interview ta Kajiado ye. Yes. Na joini kiwaitaye. Wow. Niaku amunoto enkai siai ng'ejuk. Ulisikiaje? Na speaker le assembly director. Ay. Nashipa oleng. Nekenyu nalo Kajiado, nalo inepu oltasat ojo le Timoi la our HR now, HR director. Nalo aisho empalai. Najo aing'or ena palai wenoshi salary naata wenankae enaimin wewang'an. Which one is very high? High nena. Yes. Elama oleng. Ore then na degree ake aidipa. Ore paalotu county assembly, degree nabo ake aidipa. Nikiponu taa inakata, nikiendelea ni-train iyiok amu kira naa iyiok irmalimuni, mostly itu nye kias computer. Niaku interu alai ikinchori laptop nimiyiolo enintumia. Yes. Niaku ng'or ake. Ning'asa apuo training Ing'or ake nigira niladaka nteipa. Nishukunye. Nikinteru orkimojino inkonji computer but kang'ae eji Enkai. Nikipuo trainings, ni-train iyiok, nikipuo aas courses, nikidip. Naitoki alo aas masters. Naas masters. Wow. Anyor. Amu keona ore from my certificate to masters. Ulianza na certificate? Nilianza na P1 certificate. Wow, so there is... Mera nemikeya Enkai. Wow. P1 certificate. Ninye nanu iterua. Ore naa paas P1 certificate, naiteru naa alotu aaku ara ormalimui naisumita nkera nilaikino ahomo tena university. So, ore enataasa nalo aitoki aas diploma. Peilepu kuna pisai e P1. Ore naa paatum diploma, naitum naaku natum osiligi peisum inkera, nisum enkitok ino. Testimony enking'asia atii nanu school enaa ed teacher ata apa irmalimuni oudo naa P1 pookin kake ore alotu aipang meetai ormalimui litu elo aas degree. Wow. Naa suju pookin. So ore pee aigeri te assembly neret iyiok Enkai oleng. Naimaki challenges kumok ata katii esiai. Kake atodua ajo keetai Enkai naidim aitau oltung'ani tenelakwa. Amu aitawuo nanu Enkai tenelakwa oleng. Kejo Bible kekintau tolchala lonkuruon. Nikipik emisa tadaayu tenebo orkingi. Amen. Nitoki ajo Yob miurishoyu ata hoo duo naa dorrop enkiterunoto ino. Amu ore nkolong'i inonok naaponu naa kiaku sapukin oleng. Yes. Kiaku sapukin oleng. Ore 2015 immediately ake paalotu esiai after a year naima very terrible situation. Namoyu atii esiai. Itii assembly. Nalo nayai Aga Khan where I use 1.5 million. But the good thing is kekiata na cover. Sorry. Ore ena toki nikiimaitie ena moyian neme normal. Kekiroroni ake te bunge nikijoki mpang'u boo likae friend naning ajo mara sawa. Najo kero toriko oltung'ani oji Manja erorikoki sipitali. Nejo kaji ilo aing'oru te sipitali. Mimoi najoki mara sawa. Nelotu ake oltasat ojo lekipaika nejoki eroriko likae sipitali. Nikijoki buo sipitali it turned to be worst. Natum entoki attack entoki naji kidney stones. Nalo operation but God was so faithful. Yeah. Napuku naidip it was successful. Itu aikata aigil nanu alo sipitali mpaka enkae kata naewuo alotu atum enapa long accident naa ninye naaduo atodua Enkai alang kulie tokitin pookin tenkishui ai. What happened? Toliki siye nashekisho. Ore
kelakwa ning'uari kake keetae enkai narrip iyiok. Ore 2025 last year entariki nabo olapa le imiet. Yeah, because itii apa enkop ang egira airorie nkera olapa le 28 March. Yes. Kidamu ntokitin. Wow. Ore kwanza maisho oltung'anak hope. Mejalisha ajo kai eimunye Enkai oltung'ani likiret. Yes. Entoki taa nayieu neyiolou inkera araki iltung'anak oining'ito yiok, mejalisha ajo kai eimunye Enkai oltung'ani likiret. Yes. Ore tooloodokilani naata inkera several natareto. Menkop ang' taa. Yes. Etii nabo olong' enkerai natii Narok naji Enole Korio. Narok. Teachers College. Naadol te Facebook. He decided to be my friend. Yes. Najoki ore ake piindip college enkerai ai oong'oru ake. Yes. Enorpastai ojo le Korio looloodokilani ng'oldepesi le Maura. Neidip ake enkerai sukuul nalotu aing'oru. Naa dol enkerai peelotu ofisai nejo dadi kidamu apa friend ino te Facebook. Iyie apa ina aidipa naa college kayieu esiai. Wow. Naaret Enkai naigerr ina tito nelotu ninye aaku entito ai. Wow. Metaa mejalisha Enkai ajo kang'ae likiret. Yes. Naata ake nkulie kera ata tooloodokilani nkuti kera natareto, ata torkeekonyokie nkuti kera natareto, ata torkaputiei, a big bunch of 100. Wow. Na iretito akeyie amu you have a heart. Over 100. You do have. Yani families nainosita endaa. Amen. Naisho Enkai empiris matareto. Ore 2023 10th October naaponu nkera 120 aabaiki tiang'. Yes. Enoshi naji visiting friends. Yes. Neponu nkera naigero apa toosiaitin neponu ang'. It was a big celebration. Naipotu Professor. You are a good person. Najoki apa kuna kera. Because kekumok iltung'anak oota nai position. Yes. Amu ore enyamali ketii iltung'anak lotii position duo sapukin ake naayie nemisaidia nye oltung'ani. Esipa pi. Na ina paa ore ikitum ake shida olarikoni lagira nemeeta entoki nikidamunyeki. Unaona Mungu alikukumbuka. Kitadamu Enkai. Atadamu Enkai oleng. Ore entoki enking'asia apa tekuna kera naajoki kegira aponu abaiki iyie. So najo kanyio itaas kuna kera. Kando paayiang'aki amu ateyiang'aka naitobirr endaa neponu naing'oru chief guest olotu airorie. Walikuwa lat. Yes, kigira aponu naa kigira aponu enaa enteam. Najo naa statistic kakumok kulo tung'anak amu 100. Neeta isiaitin pookin. Metaa meeta entoki nayieu. In fact, ore nteenti ikosta yiok 80,000 naa ninche natalaa. Walisema wewe. Yes. Naayaki nkasho 4. Naayaki irmirangetini 20. Nishopoki iltung'anak otii inakop irkarash nena kera. Naipotu apa oltasat oshi oltasat oisume oleng olesena eeta 7 degrees. Nelotu airorie. Olesena? Yes. Nelotu mpaka enkang' ai airorie nena kera. Naipotu siinye ake likae oji Ole Ronkei, Dr. Ronkei. I think etii taata Scots University. Yes. Neponu lelo tasati pokirare naa lormaasai neponu airorie nkera. Niaku duo kaata nanu passion naisaidia iyie nkera ang' meteleku olitu elotu enatii. Aiyata. Ore naa taata peekiponu enkop inyi naa ore Clark naa olchore lai oleng. Yes. Leboo. Yeah. Olchore lai oleng. Kando duo esiai. Nani friend. Olchore asipa. Wow. And he also does help people. Kisaidia sinyamanye nolong tesmala. Yes. Ninye loitayio irkineji ware sapukin. Nitoki ainyang'aki yiok endaa nikinosa. Yeah. Naajoki my friend maapik ilodokilani. Wow. Kejo ake nikiponu ninye. Ore peekiponu ilodokilani nikirorie nkera oleng nikishukunye. Ore the eve of the day paalotu atum accident tarehe 1 nikiata esiai nikitaasa Clark.
najoki kilak kayieu nilo aas esiai natii ene nias inji onji onji. Nee nisaidia apake sinye oltung'ani. Kegira apake ninye aisaidia enkerai nemeeta enebaikinore. Enkerai naa ore ng'otonye naa enaisho emirita. Enkerai naa ore papai lenye kelakwa oleng. Neret iyiok Enkai netum ina ayioni esiai. Ore tina ake naata apa inkera uni nikinyiakitia ake aing'oroki esiai ormalimuni. Neeku anapita ina olong' nanu mpala 4 appointments oltung'anak lagira ayaki esiai. Inapita tengarri. Kaata. Niaku ore ena ekenyua tarehe 1 Labor Day. Ore ina ekenyua ina olong' ina teipa. Teneetae oltung'ani oshipa tenkop naa nanu. Naa ore entoki nagira aitiship enotito nkera ong'uan esiai. Kaata appointments letter enye peeponu miposti. Niaku ore tadekenya kaloito ang'. Paalo ayaki kuna pala nepuo sininche